sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Lorena. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak anaesem adumngeg kadagiti drama ngayon kay ipatpatangatang iti inaldaw. Naawisakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko. Pakasaritaan nga amok amang tadadal ken liwliwa kadagiti makangeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Adda pa nyo itatatang? Awan, dituyak lang balay tabantayak dagiti imbilag ko aboy baoy. Hapay aya, Ay kwa, adda ngamin papanak, tatang. kay anya ko maitan adda papanam. Kwa, ibatik pa'y lang kumadagiti anak ko kada kayo. Awan ngamin kadwada ijay balay, tanapan mo't nakitang dan ni Cesar. Hapay, di danapan nag-eskwela. Awan klase da, tatang. Adda ka nung amin seminar dagiti mamaestra. Iso nga awan eskwela da aging kainton bigat. Aya, ay katuan itulod mo lang tayo dan iti balay. Awan parikaw iti na ita anak kaw. Ay na, agyaman ako na'y tatang. Awan anyaman na anak. Amumait nga aramidag amin basta para ka nagiti apukaw. Ba nag-apagyamanak launay tatang. Sana bale, ta-text kuntukin ni Cesar nga isunto ti umay mga lakadakwada apaman ang makaawi. Lolo, anyat si Dayo. Ha? Anyat si Dayo kunak lolo. Mabisinak ngamin. Nay, apa di kayo namigat aya? Saan lolo? Kunamit ngamin ni mami adito'y kamin balayo amangan. Anya? Ay una yan. Mabitla nga raw na mapanak gumatang iti ilutok asidain nyo kani manong mawan. Sa dino ti pagkatangam lolo. Ay kat ija istor Sumuro tak lolo. Sige, in ka nga rod ayaban ni manong mau tagkukuyog tayo amapan ija istor. Wan lolo. Sa dino man ang tinagkapwam si Kalorena. Apeng itaka lang nga nagawin. Ay tumalnakan Cesar. Di naksermunan tanapudot ti ulok. Ang mga nudyak makapagtepel kat sikapay ti pagdasalan ti pungtot ko. Naabak ka man siguro iti sugalan niya. Nitaag sa upay lang. Ay, awan mon Lorena. Imbes nga si kasum na giti anak ta. Saan? Tadaytaki din sugal ti pangpangrunam. Na, huston ko naklangarudan. Apay, di ka makauawat, Cesar, Kita man ti kastang ugalim. Si kalangarudan ti nakabasol ngam si kapay ti adaganas nangagungat. Oho, basol-basol asasawamot si ka, Cesar. Hay, apaw, abak mo pa'y ti upa ang manok at putak. Lorena, Makauma, dikta ka man lawan. masaktan ka. Ngamin, podno ti ibagbagak. Di wow. Ay na, talaga nagalas ti ugalim Lorena. Bakbakitan ka ngawan manaknakam na ako nakmanan. Agas, agsuswerte ka ita, Mari Lorena. Tagtagari, Mari. Di ka sumanautap no saan ang masukal ti swerte. Agas ay, Wun, Mare, no saan nga kamkamali ti baraha. Kat diretso ti panangabak ko. Ikan to iti balatom inton, madamdama. agpaysaw, Maray. Wun ko naklangarudan. Ay, wow. Dayta, katikay kayat tuken ka, Maray. Di ka nga rod na tagari tapno saan apumanaw ti swerte, ta. Ayun, Maray.
Sige, taaguli makakon. Okay, taya manan! Taya! Ang taya kayon! Tasuk-sukak man ang tibaraha! Sikatin ang kisay iti kwarta iti wallet ko niya. Nakitam? Saan? Oh, may lagayam. No di mo nakita, di ka nga rod agpapabasol, Cesar. Saan ka mo tapapabasulan? Damdamagak lang mo. Awan tinalalak, at dabukod ko a kwarta, iso adinak pabasulan. Alangan mo't arag iti anak ta tinang kisay. Naa, ay kadamaga mida. Anya nga iti amok dita. Kat no di damat amo ti pangindulduli na kiti wallet ko. Si kalaang mo't ti makaamoy ti dayjay. Ay di ka agpabasulakas ta ko na manan. Amangan mat nung nagastos mo lang. Ibagam ka din ti pudno, bakit? Sa anak mo't kat nga agungad. Ha? Ay, kwa? Makitam? Asino pa'y ngay kung mga minti mangala? Kat tayo lang mo't di ti balay. Ay, unay kan bakit? Madi ti kastangar aramidem. Agasam man tatakawan nakmutan tapno adalang may sugal mo. Hey! Salaki! Hey! Sisar, anak ko! Sisar! Na kayo magkayam nanan. Hey! Brownie! Saraki! Hey, salaki! Anya laki di mo din dahito nga asaw. Apay di nakpailaang mo may rupaan aya. Ay uray kan brown day. Ay na, kastana na itananan. Uray na kami tupay kat taulan na lata no kas diya sumangput kami. Saan mo nga kasta dagiti aso iti balay? Amuda mo ti bumalay. Saan kayon sa ngamin ang matatao diti balay yaw iso akasta? Ha? Kas kadagiti anak yaw. Nalabsak manen ida ija kalsada nga agay ayam. Sakit nagdudungrit da. Kas laawan amaken inada gapo iti kasde nga itsura da. Ninanang mo. Pudno mo, napanan man ngamin ay aja asawam. Ay katamo yan ananang. Ungtam ngamin mo't aja asawam anak ko. Di mo itultulok ti kasde nga aramiden da. Ung takmet nanang. Nga awan latamit. Siyak pa'y kit di ti apaan na no kwa. Ay saus, no siyak, saan nga agbalinti kas na kanyak sisar? Ibagam to iji asawam, ta umay iji balay. Kayat ko ang makasarita. Nakaluto ka din bakit? Saan pa eh? Ni, anyat kukum nga. Apay adi kagluto kat ni rabiin. Sapay mabisina ko. Ay, kwa? Awan bagas na ka eh. Anya? Ni, kat no inikan kamat iti kwarta nga igatang mo iti bagas idagsapa. Kwa ngamin lang ka eh. Nang ipanam nga hitintod ka. Kwa, Cesar. Di mo ibaga ngayon paabak mo manan iti sugalan. Kasta ngagpaiso lang ka eh. No kasta, napanmula ang insugal ti igatang mo kumay ti bagas? Ay na, aglablabas ka na talaga, Lorena. Agasam man ta napanmula ang impaabak ti nagrigrigat akakwarta. Oo, makapahay blood ka talaga. Anyangay tilabas, Mare. 7:13, mare. Husto, kati ko nakarumor ti 13 ita. Ay, sayang, diniret sakla ko man. Huwan nga rod, mare. Sapay 13 ti purom itay. Ay, agtaya ak manin, Mare. Barang mga bakak matan inton malum. Ay, wana, mare. Adto'y ti ballpen kan papel. Makaamukan amang isurat iti numerom tasak tumot i-transfer inton madamdama. Sige, Mare. Mabiit lang nga rin takalagak man anembag ti numero. Wana, mare. Just take your time. Apay, talaga na ito lang mon, ti kinasugador mo si ka, Lorena. Ha? Ni, da kayong matgayam nanang. Anya tira aramidin nyo dito eh. Imbayak, ta umay kapag sasawan, Lorena. Ha? Tangay di mo dengdenggan ti asawam. Kansa ang kamiten ama uray ama pan ijay balay. Siya kon mismo ti imay ditoy. Ay, kwa, pang asiyo kumamot. Ananang, di kay agis skandalo dito eh. Ha? Nakababain. Di naklapdan iti kayat kong aramidan, Lorena. Nanang, Nagalas ket ti kasta nga ugali maun.
Imbis nga si kaswam dagiti anak mo. Winutulungan ko maamang gati asawam. Saan mo? Tada ka din dito sugalan. Tangiwat yo kunak mo't nanang, nakababain. Mabain ka, iti kinapig sa ti panagsasaok. Ngam di ka mabain, ang makisugsugal, iti agmalmalam nga aging ga iti rabe. Uray la abutin nyo pa'y gaya mo, iti parbangaw. Ha? Ala, tumakder ka dita. No di mo kayat nga ulodan kang agawid, Lorena. Nanang. Maisa, dua, Ay, una yung tikas to eh. Pangaasiyo ka di ata, didak malasan nanang. Tinasaya at agawid kayon. Di kay madanagan. Sumaruno akmat laang adagos. Ijay tayon ton balay nga agsarita. Nay, nasapa kain sakit yan na dismiss ita, Lorena. Ha? Wano awanan pagsugal mo, iso anagawid kan. Wan nga ron. Naaba ka, iso anagawid akon Ayun gayam, adda ka din naluto amakan. Daka mo kas makita mo, kasangsangpot ko lang ang naggapoy ti trabaho. Ita, damagan nak no damakan. Ay, anyamot din ti kastoy abiyag. Mabisbisin da tao, ngam awan pa'y mo't makan. Agsubli ka ije sugalan, ten kang ngalngalan amin na baraha. Cesar, Kadi sumit. Iso nga rutinas asikaso mi tinagmalam, di iso ti kanam. Ngalngalam na iti baraha, bareng mabsog ka. Dong kanto oray. na, makadlawak sa na, Cesar. Kanto. Dandani inaldaw mo ti panaginom mo. Imal-aldawan ngam na barbartek ka. Apay, at reklama, ma. Ha? Saka hindi ka madlangan nagbalbaliw iti panagsusungal mo. Hindi nakmat nga lapdan. No kahit ka tiyag bartek iti inaldaw, ha? Ano? Nalawag mo siguro tinangag mo, Lorena. Unag sugal ka ngagmalmalam. Awan bibiyang ko. Basta di nakmatbiyangan. Tagbarte ka kamad. Aging kay ti kay-kayat ko. O di quits. Ay, agmalmalasak kita. Maluman, ngamjak matlaan, mangabak. Mudtoy maray tabalasaak. Siyak pa'y laang timangig kami ti baraham. Sige man nga rod, mare. Mayat sa nga agpay suno balasaam, bareng makasubot naman. Ay, wala maray. Sigurado day ka. Mami! Mami! Ah, ne, api nga da ka dito, yanak ko. Agawid kan, may parito ubing dito. Ni Daddy, Mami! Oh, apay ni daddy yung anak ko. Nabarbartak ijay istor ni Antinati. Nakaidda iti daga. Anya? Iyawid mi kumakin ni Mano. Ngam di mi kabailan tanadagsan mo. Isu nga umay kantain tayo iyawid ni Daddy, Mami. Ay, una yun daddy at tao. Ay, Marie Rose, si kapay laang ti makamu iti baraha taa. Mapan ko man laang kita ang ti asawak. Agsubli akmat laang nga dagos. Ay, wan. Sige, maray. Di ka madanagan. Tana sa mabuting kamay to'y baraham. Basta agsubli kang agsubli, maray. Uy, Mare. Naimbag nga oras mo, abalayan. Si kamot gayam abalayan. Naimbag nga oras mo, mate. Dumanon ka Wain abalayan. Ala, agtugaw ka abalayan. Ay na, agyaman ak abalayan. Nakaumayak, tada kumakayat ko nga ibaga abalayan. May papanitan niya abalayan. Maipapanman kini Lorena. Ha? Kas naganak, kayat ko apagtitinulungan tayo kumaabagbagaan. Tanay, sobramit tanti kinasugador na. Ay, day tamad nga raw ti may sa aparikot ko abalayan. Talaga anatangken ti ulo ni Lorena. Awan matindeng-denggen na. Dayta nga rod abalayan, madanagan lang amin kini Cesar nga anak ko.
Ang mga nuan niya pa iti maaramid na gapo iti kasdi nga aramiden ti asawa na. Ala, bayam apalayan, takasaritak tumanan jay anak kaw. Marang idyan na mutan ti panagsugsugal na. Anya nga tayo ti aramidak. Tapno isardeng mutan ni Cesar ti panagin inom na iti arak tatang. Ay, kat isardeng mumut nga minen ti panagsugsugal mo. Iti kasta, agsardeng mutan ti asawa nga agbarbar tayo. Ang tatang. Nauma siguron ti asawa iso akasta. Agyaman kakit di takastala ang ti inaramid na. Kasanon nga no kinabel wano insina na ka, di awanan. Tatang. Agbalbaliw ka nga minayin, anak ko. Idyamon ti sugal, tawan na sayat nga itid na day ta iti biyag mau. Kita man, ti kasta mapaspasamak ita iti pamilyayaw. Si kaamot lang, takin basol, no apay akasta tinagbanagan ti asawam. Apay ngay asyak tatang. Kat isumot ti pinili na. Taglumus iti arak. Ay na, di ka din agkalintigan. Amirisem, dagiti nagbiddutan ken nagkurangam. Agbalbaliw kan, sakbay amaladaw ti amain anak kao. Ne, barbaro na sangputan ka diti balay, Lorena. Apay, awan klase yaw. Ay, kwa. Ay, diyak mo alakay. Nagikatak nga minin. Nagikat ka, wano, naglangan ka lang. Ay, nagikatakon lakay. Promise. Sigurado ka? 100%. Jak pati, jak kita. Ang mga nuinton bigat mo, nuinton maminsan na bigat, kat mapan kan tumot lang manin makisugal. Saanan lakay? Talaga nga idya kun ti sugal. Basta idyam kumamatan at ipanagin inom mo. Ha? Diyak ngamin kaya't ang madadaal ti binukil ta a pamilya. Iso apang nga asim ka di ta idyam matan ti panagin inom mo lakay. Iti kasta, naragragsak matlaang ti pamilya tayo. Inkarigatak nga inidyan ti sugal. Agingga ang nagsublimat iti sigod ti asawak. Saanen nga umininom iti arak. Gimmagat paykit din nga agtrabaho. Kat ita, adamatan basit a negosyo mi nga isu ita ti pakakumkumikumak iti inaldaw. Isu a kadagiti padak a naasam wano na adik iti anyaman a klase ti sugal, idyan yun dayta tawan na sayaat nga itad na. Ipamaysayo kit diti mga sikaso iti pamilyayo. Mangbirok wano mangsapul kayo iti banag a pagpalipasan nyo iti oras asaan at ipanagsugal. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Lorena. Ken ka pagayam, Lorena. Husto ka. Awan tinasayaat nga ited ti anyaman abisyo iti biag tayo. Dadaulen na laeng tinapintas alinnangan ti maysa a pamilya, gaputaad adu nga oras ti mapan wenno may paay iti sugal ngem ti bandingyo iti pamilya. Nasayaat met tanasapa ka anak ka amiris. Dimon inuray nga addapay dakes a mapasamak sa kanto nagbaliw. Alakastan pagayam, Lorena. Kat pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.